Maya-payabak po, kapatid kang Kristo, yabe tala po keng misang iti ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan dari Alianigi and Torno family, Amelita D. Balieser, Dr. Conrado Balieser, Josefina Ricafort, Qui and Pitang Narciso children, Maria George Galve, Michael Anthony Galve, Samuel Luis Galve, Alexander Gabriel Galve, Five Sister Manansala family, Gabriel Angeli V. Lopez, Dario Abawag, Ian Allen Constantino, Dan and Senny Limen family, Gina Aguirre family, Lynn Alde, Marian Torres, Elvira Maninang, Manusig family, Tanweco and Enriquez and family, Tan Basilio Pino family, Maria Cecilia Policarpio, Rowena Lacson and family, Berenice Igarashi, Emil Gabriel Guevara, Nolan Kevin Sakuma, Acklin Lacson, Annabel Garcia and family, Giovanni Carlo Atentido, Francis Chua and family, Evangeline and family, Christine Pacheco and family, Emmer and Lydia Paras, Sunday and Let Basilio, Lori Bulanadi, Alice Eugenio. Para po king birthday blessing dari Michael Anthony Galve, Annalisa L. Malyari, Arch Jensen C. Tolentino, Rogelio Lacson Jr., Edna Chua, Neil Garbungco, Warlito Miklat. Kempong sariling kapagnasan dari Richard and Chona Yumol and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Goshyang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumalio and family, Josefina Ricafort, Ding and Tess Buco and family, John Paul and Aimee Buco, Martina Eileen de las Salas and family, Gerald Sibayan, Thomas Dumpet Jr., Aurora Dunca and family, Milagros Jamson and family, Bobby Cortez and family, Alexis Milen M. Gosum, Sherilyn Pasion, Red S. Lapid, Mr. and Mrs. Angel Patio, Nathaniel Lalik, Rodolfo and Lilia Nanay Pineda, Rosel Pineda, Christian John C. Libo, Denise Marion Chua, Nano and Endo and family, Raymond Arcilia and family, Rogie Enriquez, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Ariel Policarpio, Emmeline Parker, Salazar family, Elena Bacal and family, Arsenia S. Remy Bacal, Pablo Angulo and family, Porfirio Capulong and family, Kakap family, Sangalang family, Charmaine Olaso, Ramon and Merly Limio and family, Marivic T. de la Paz, Cesar Castro Jr., Cesar Castro III and children, Fernando Tuason, Joray Nina Franco and family, Denise M. Dalusong, Yeng Katakutan and family, Bernadette Enriquez and family, Erwin Katakutan, Elaine Katakutan and family, Edith Enyoto Yoshida, Victoria Lim, June and Lani Lusong and family, Reggie and Marife Capili. Para po king malagwang kapagdanan dari Amelia Pineda, Amelito Mercado, Violeta S. Crisoliver Dizon, Joy Pangan for successful eye operation, Ter Castro, Joe and Edna Pineda, Lloyd and Dins Bulanadi, Arnold T. Mercado, Melvin T. Mercado, Bernadette T. Mercado, Robert T. Mercado, Brian Alan Quapish, Macbeth Torno, Edith Mercado, Marian Almeida, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfo Angeles, Erin Chamson, Joren Ian Poles Mangiliman, Leonardo T. Malig, Ronald Paruli, Renato Flores, Marlene Alfonso, Chito Maninang, Abel Tanhueco, Rolino Tobias, Bong Garbes, Pares Second Garbes, Deal April Joy, Johan Acevedo, Aldrin Granda.
Para po kang masalese da pong paglalakbe di Paul Wesley Nicolas, Angelica Wesley Nicolas, Briley and Riley Nicolas. Panalangin tala po rin kaladwada ri Luella Castro, Nicolas Sichon, Carmelita Calbang, Esther Tadeo, Johannes Miguel Franco, Gabriel Coronel, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Flor Magtoto, Florentino Garcia, Eduardo Garcia, Lisa Dizon, Mariano Dizon, Leonida Dizon, Shirley Basilio, Vicky Manalili, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort, Junior and Senior, Purificacion Ricafort, Jose and Candelaria Jose, Adeline Ricafort, Monsignor Norberto Coronel, Constancio Escolastica, Lucia David, Rosendo de las Salas, Gregorio Hernandez, Ruel de las Salas, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Sonny Pinca, Pedro de las Salas, Justa de las Salas, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Buenavista, Luis and Pitang Narciso, Felix Berto Matua, Oscar Santos, Magdalena Santos, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Chanel Cassidy Fernandez, Efren Enriquez, Vicente Maria Pablo Tan, Ireneo and Juanita Basilio, Orlando Dayrit, Donna Ilaya, Juan Corazon, Melanie Mirasol, Milagros Maliari, Danilo Hernandez, Amelia Dominguez, Emilio Dungca, Antonio Dungca, Alfredo Aison, Amelia Giao, Ignacio Giao, Ernesto and Aurea Punsalan, Editha Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Eusebia Carmelino, and Saturnino Alianigi, Maria B. Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Alberto Pasion, Alejandro, and Lucila Pinpin, Vicente Sarmiento, Rene Sarmiento, Crescencia Sarmiento, Yolanda Airo, Africa Aguilar, Desiderio Quiambao, Amparo Euterio, Diosdado Ostero, Maruja Bergonia, Lucia Dean, Romeo Cruz, Florentina Cruz, Amelia Antonio, Zenaida Antonio, Serampion Lazatin, Ana Bulena Lazatin, Guillermo Lazatin, Ryan Puno, Rolando Cuenco, Francisco Manalese, Gina Sikat Manalese, Abner James Manalese, Milagros Manalese, Pedro Garcia, Emily Diwa, Rufino and Loretta Condat C., Anastasia Sakuma, Macri Malacson, Rogelio Lacson Sr., Rodolfo U. Garcia, Lucio Garcia, Roland Garcia, Melanio Garcia, Patrocinio Garcia, Artenio Bacal, Erlinda Cordel, Diosdado Chua, Gaspar Chua, Avelino Chua, Luella Castro, Nicolas Sichon, Carmelita Calbang, Esther Tadeo, Johannes Miguel Franco, Gabriel Coronel, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Flor Magtoto, Florent Garcia, Eduardo Garcia, Lisa Dizon, Mariano Dizon, Leonida Dizon, Shirley Basilio, ang popuring kaladwang mangailangan king pakaluluning Ginoo. Yung magmisa tamo po, Reverendo Padre Rafael T. de la Cruz.
Kinglagaling pa, ang Panganak po ang Espiritu Santo, Amen. yung grasya ni Ginoong tayo sa Kristo, yung lugudan ng Diyos, sa laring Espiritu Santo, manatili kayungan. At keka antimo rin. Kapatid, ang Ebanghelyo tamang ini, tungkol kayang parabola, naning medong may balo, ang po, yung medong hukum. At sana may tulad tam, maniting may balong babae, uling sasawang manalangin. Man matupad, ing kayang kayadwanan. At mo pa magsadya tam, siyang tala para maging kasalanan tamo at wanyatang patawad. Yakastang miyag na nagdaning kapanisyan, magumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu at kay kayo kapatid, uling may kasala kong dina, king isip, amano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko kang nuwa na Maryang Kapilanman Virhin, karing sablang anghel ang pon santo at kay kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko king Ginoo a Diyos tamong. Ing Diyos sa may pahin tutu, pakaluluhan na katamon, kim kakapataw daring kasalanan tamo, idala na kataasan ang king biye alanganga. Amen.
manalain tam. O Diyos sa ginumi, igparing sabla, ingatan mo kami, lalam, ning kekang pamanampun, at magdulap ka, king kalalaman ding puso mi. Ilako mo ing dalumdum, makakilala keka, at ipawi ing takot, papanpan kaya kami, king panimanman mo. Tiadwan mi, kapamilatan ng Kristo, ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Di natang laring Amalekita at lisuban dalaring Israelita karin king Rephibim. Nga ng Moises kang Josue, mamili kang mapilan karing lalaki at bukas puntalan nyo labanan deng Amalekita. Talakad ko king taluktok ning talimundok, kabang tatalnan ke ing tukod abinyena ning Diyos kanako. Depata ng Josue itang inutos ng Moises kaya at mekoyang mekilaban karing Amalekita. Kabang Moises, Aaron ang or minukyat noman king taluktok na ning talimundok. Kabang tatas na lang Moises den kayang gamat, ding Israelita ilaring manyambut. Dapot po ang ibaba na lang Moises den kayang gamat, ding Amalekita ila naman ding manyambut. Inyang meni kalaring gamat ng Moises, kinang walang batong maragul di Aaron at aapilokluka na. Kay ba't tinalakad lang mingat ba, king siping na at telan dalaring gamat na, balang mi baba. Erala pepaburen migbabaring gamat na ang itang limbog ni Ingaldo, at lubos na lang sinambut Josue ring Amalekita. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Iyat nakula ring kakong mata, kareng bundok-bundokan, nung no karin manibatan, ing kakong kasaupan. Ing Ginoo yang sumaup kanako, ing Ginoo amengawa king banwat iato. Paing tulot ing mitisod ka, paratiyang makagising ing mimingat kaya ka. Wa ing mimingat king Israel, eya pe paiglip o matudtud man. Ing Ginoo yang bante mo, siping mo atyo bangke ka magluwalo, king patingapon ingaldo enaka panasakitan, ni ing bulan kaya kaba ning kabengyan. Ingatan na ka ning Ginoo, king sablang panganib. Ilisya na ka, king sablang ligalig.
Ingatan ka king kekang pamaglako, anggana king pamagbalik mo, ngeni at king kapilan paman. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo kang Timoteo. Manatili ka king katutuan aabalo mo at king matibe mong kapanaligan. Balo mo naman nung nino ing meging mestro mo at manibat inyang malati ka. Balo mo no ring banal akasulatan aminye kabyasnan keka at meging dalan king kaligtasan, king kapamilatan ning pamanalig mo, kang Kristo Jesus. Ding sablang kasulatan, apepaisip na ning Diyos, maragula kasilbian, king pamanuro, king katutuan, king pamaglaban, king kamalian, king pamitulid, king maling dapat, at pamanuro, king malinis, a pamibiyebye. King uli na niti, ing talasuyo nin Diyos, mirinan niyang kagiwan, at makasadyaya para king sablang dapat amayap. Mayigpit da kang yuyutos king lagyo nin Diyos, at Kristo Jesus, amatol karemabye at mete, alang-alang king kayang pamagbalik keti, at pamag-ari, amunan da ka, ipanaral mo ing amano nin Diyos, makapanawon man o ali, manablok ka, mga mano ka, at munyesi ka ng loob kareng tao, at ituro mo la, kambening kapibabatan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, para ngalantaya po ing mayap a balita. Ing amano ning Diyos mabiyeya at darapat siya, panuyata na ing lihim ng buri at isipan ning tao. Ang ginawa natili, kaya kayo, At keka antimorin, mas sa aking may pabalita, agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Salita ng Jesus, karing kayang alaga, ding meto nga talimhaga, ba nituro na karela, insukat lang parating manalangin, at kapilan man, ela miminalo. Ing meto nga syudad, nga na, at ing meto nga hukom, alang takot kin Diyos, at alayang kagalangan at tao. King syudad mo rin ita, at ing meto nga babaeng may balo, ang maralas pupunta king hukom at parate ng sabiyan. Sa panyo ko po, laban king kakong kalaban.
Iya may bisa ingukum, kilubning makabang panahon, dapat, king katatawlian, sinabi na king kayang sarili, agyangal akong takot, king Diyos, at gagalang kanino man, so pankeng manakit katuliran, ing babaeng iti, man, tukananganan akong pangalabanan, magkang asorana ko pa, keng pamunta na keti. At nga na ning Ginoo, dindamiyo ing sinabi na ning Maroka hukom, ngeni, pakait na kaya ning Diyos ing katuliran na karetang pinili na, amamaus pasaw kaya aldot bengi, ano kaya agad sopan. Sabihan ko kaya kayo, agad-agad nung dinan katuliran, dapat panyatang ning anak ning tao, manakit siya kayang taong manalig kaya, ketiking yato, kapataring may babalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian keka, O Kristo. kamala na kapataring ina tayong sa Kristo. Malapit na po yung piyesta tamo. Nung mag-upisa yung kakatamong nobena, siya may daw nobena, kayang Miyerkules, ayan. Ano magtawuta mo? Mailila, Brother Bobby, maili. Magtawu kaya ka no? Eta mo kaya makurilyo. Aga nakakitang marriage at kay na. Ela may kurilyo kayang pamangan. May kurilyo la kayang alak. Isipan mo itam. May kurilyo la kayang alak. Kayang pamangan. Bakit kaya? Maskan lang minum siguro rin udyo na. Maskan lang minum. Ating meto nga may explain na ita kanong kasala na ita, luyang aldo. Puta kanong kakasala, makayang itaw, along aldo. Magalutang aldo tao kaya na. O ita, Jewish practice kayang kasal. Anyway, muna, akita mo na yung ginutahin sa Kristo, at inyang malasakit ka rin biyuda, rin may balo. During his time. Kasi dugo rin, may balo kitang minuna, lano man talagang obra. Nakawangis ngayon, hindi kala professional ka rin babae. Kasan mo, yung babae, mas mati siya pa sweldo kaya lalaki. Tama ka yan, na. O na yung potang may balo yan, ala, nyapin, malamag, palimus na lamo. They have nothing. Palimus na lamo. Nyapin yung Ginoo, parati nung bibiyay, halimbawa rin may balong babae. Huling malapit lang kayong Diyos. Huling, isto nga laka kasi, magdepende ka kay Diyos. Manyad kang sao. Huling alaka nga lapitan. Kaya na. Makanya lakabil yan. Di mo kayang ebanghelyo, tamong yan eh. Huling kaluluya mo. Pasaw piyo kayong hukum, ta si kaswane. Sigura na yung hukum. Malugi ko pa kaya ka, nanong akwaw kaya ka pa, sakit na buntok. Ay, na si kaso. Kakadwa, balo niya, itang konteksto na nini, kailangan na balo tayo na ing Diyos, haluwa naman ining kaya na. Ining maroka ko, mali. Kukontrast na actually yung sarili na inining maymut makasariling hukum. Yapin pebalo, ing Diyos pa kaya. Nung ing maroka hukum may ni, huling parati ang manalagin, ing hukum, ing may balo. Manyadyang south.
Sinopa na ba't talwi? In Diyos pa kaya? Naman maymot, magana ka, at balo na yung pamangailangan tamo. So, metong yung kabaliktaran na ugali, ining maroka hukum, ining buri ng pakit ng Diyos. Ating kakatlo, siyempre, hukumya, ating niyang power. Ating niyang upaya. Lakwas na ating niyang pataluras. Ano yung pataluras? Under the table. Baliw rin hukum na kami kakasulag yung mga kanyan. Ito, atin. Nakunosab yan, kaya ti Angeles. Atin lang upaya. Pero, ing may balo na ang upaya na. Alaya man. No authority at all. Balo nyo na anong si kanana. Ing si kanana ning may balo. Ing panalangin na. Itang sasawang manalangin na nangyani. Itang masisira loob. That is her power. Alana. Maling balo yapin. Sipan mong labanan ng hukom. Maupaya yung hukom. At inyang pera, at inyang gana-gana, tsungan kaya. Siguro except prayer. O na yung byuda ngayon panalangin na, sasawa na, masisira loob. Converti na yung ingukum. Ano sabihin kayo? Pero bigbayo yan. Bigbayo yan. Kaya kayang decision, sinopa niya mo rin. I think the best example kayo, yung piling yung alimbawa ng Santa Monica, po, yung kayang anak, sino? San Agustin. During the 4th century. Maluwat na, 4th century. San Agustin, may itong kakarang biyasang tao during his time. Ano nga maniwala, King ginutayan sa Kristo. Kristiyano, manikiyan niya. Hasta kahit ang panahon na ito, manikiyan na. Yung kayang, pagano yan? Santa Monica, buri na makonverti ang asawa na ipatricius ampoy San Agustin. Alang patugot na panalangin. Inapin. May give up kan San Agustin. Almost 20 years. Sipan mo. Apa manalangin. O ako mo, 20 years, siguro may give up na ako alang patugot. Hanggang kayong may converti through Saint Ambrose. Dindam ng migsalita. And for me, I think that is the voice of God calling Augustine to be a Christian. Malo nyo na anong milyari? Siguro yung Diyos, mimuaya kang Santa Monica. Huling, kukulitan may may balo. By the way, pareho wala palang may balo. May balo yan naman ni Santa Monica. May teisan Patricius. Alam patugot na pa manalangin. May bisayin Diyos. At niyang pegi batane. Sobra-sobra, hanapin. Yan yung panahon tayo ngayon Potong magsalita lang rin teenager at niyang sobre. Sobrang magmahal. Panay ating sobra, tabalot. Ako naman kulang. Panay ating teenager, panay sobra-sobra. So, sobra la pera. Panay sobra, potong magsalita lang. Nino piyapauso ka nito, balo. Pero kaya nga balo piyapauso ka itang sobra-sobra. Anyway, niyang pekipatan yung Diyos, Santa Monica, maging Kristiyano yan. San Agustin, maging pari po. San Agustin. Maging obispo pa, Bishop of Hippo. Ano pa?
Maging santo ya pa. Na ano pa? Maging doctor of the church ya pa. Dakalya tiro kayong kasalpantiyan. Especially yung balo kong tiro na it's about grace, grasa, the unmerited grace of God. Ita. Sobra-sobra ita. Bakit? O yung panalangin ng Santa Monica, maging Kristiyano ya mo eh. O na yung Diyos, yung peki patane, sobra-sobra. Sobra-sobra. Nakay pinata, aintindihan ng Diyos eh. Nakay, sobra-sobra yung bibigyan na nakay. Manaya tamo mo. Hanapin yung kanta, in His time, He makes things beautiful in His time. O ito po para marahil ining lesson tamo nga ni Galdoyti. Kapi bapatan kayong panalangin, etama siralo. At sana, yung panalangin tamo, akwanong abayo reng aliwa. At mo San Agustin, at mo ining ukumay ni. At sana kayo nga katam pamanalangin, abayo na katamo. Itaw mismo magbayo tamo. At tunggal dita, miwawangis tamo, ginginutang Heso Kristo. Ang talakad ko po yan eh. Pasyagtamin kay katang kasalpantayanan, sa salpantaya ko, King Joseph pang mayupayang tutu, linalang king banwatiato at kang Heso Kristong anak ng bukto nga ginutamo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinobliyang mebye, pepay ta siya banwa, makaluklukwana ng Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti ban mukum, karing mabye, ampong nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisang makding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubliring ding mete, at king abye alananga. Amen. manalain tangin ing mitmong sikananalug, at imo ingadwana kay katamong Jesus ngingaldoyti, katang sumabi, Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Gino, pakiramdaman me ingkekang balayan. Gino, manakit ka sanang kasalpantayanan, King Yato. Ipagkalub mo, karingkekang misyonero. Insikanan, mikalat king ibanghelyo, anting mayap abalita, makapanahon man o ali. Ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, pakiramdaman me ingkekang balayan. Bang manakit kang kabyasnan busal mi, ialbog me ingkekang balayan king mensahe, ning ibanghelyo at king sarili mong biye, ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, pakiramdaman me ingkekang balayan. Bang manakit kang lugod busal mi, ibiye mo king kekang iglesia, ing maragul, akapag malasakitan, kareng kalulu at kareng mayna, ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, pakiramdaman me ingkekang balayan. Bang manakit kang katuliran busal mi, ibalik mo ing karapatan ding kekang kakaluguran, amaniga po keka, aldot bengi, at dinan mo kaming namang tetagan, dapat kaniti, ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, pakiramdaman me ingkekang balayan. Bang manakit kang kapanaligan busal mi, saupan mo la ring mangailangan at siralog at miyayangat kareng mata rakeka, ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, pakiramdaman me ingkekang balayan. Bang akit mo ingkekang sarili at yu busal ding kakaluguran mo, gawan mo ring kaya kaming komunidad, santungan, ning kasalpantayanan, ning pamirakayanan, apamisametong, ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, pakiramdaman me ingkekang balayan. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ginoong Yesu Kristo,
Pamanatili mo kayang tapat at mit mong tiwala, king kaya kaming panalangin. Waling baluming pagkarendaman na ke, ninging pa potang manyawat kami. Kaya, king kapamilatan mo, waling ikay ginumi, manggaman kapilan. Amen. Manalahin tao maning kakot kaya kahindahon, matanggap lasara panin Diyos, ikpang may pahin dito. Tanggapanin sana ning Ginoo iting dawon ka ring gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, mananasa ng datingayan ay ang pangmiyatad na kaya kami, hinlugod mo at kapatawaran, at ibiyara kaya kami, ing kalayan sumuyo kaya ka, kapamilatan, ding biyemi, tiyadwan mi, king lagyo na ning Ginoong Jesus, Amen. king Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka ante mo rin. yat nayarang pusoyo, Makayat na nalaking Ginoo. salamatan tayong Ginoo Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid ng pasalamatan na kaparati numang karino ikpa Diyos king alangang galabos sa maipaya. Inyang mi kasalala, rin kaya kang anak at mi parayo king siping mo,
Pinalik mong pasibayo keko, kapamilataning daya na ning anak mong ipaminto ating upayan ng Espiritu Santo. Tinipon mo, ring kekang anak, king kekang Santa Iglesia, ban maging metong la, igpa at mo na makanano kayong metong, ika, yung bukto mong anak ating Espiritu Santo, o linita, kabeda ring sa belang kora ring angyel karing banwa, daralit mi kekang ligaya, lan makabe king alantok ng dangpame kapuri ang keka, at ngaming kakanta, Tunay kami banalay pay kayong panibataning sa belang kabanalan, nulinita pagparalampumi, kabanalan mo sana dating ayan kayong upayan ng Espiritu mo, para kaya kami malalang katawan at daya, ni Guruming Yesu Kristo. May midawang ko sa loob, kayong pamaylasa at kamatayan, kayong wanay tinape, kaya pasalamat siya keka, piraso na, binyane karen kayong disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kaya nga na't kananye, iting ka na akong katawa na may daon para kay kayo. Makay mo naman kay bating apunan, ng king manay kalis, pasimahin papasalamat kekod, binyan ang kalis ka rin kayong disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kaya nga minum ko kaniti, ting kalis ni kanakundaya, hingdaya nimbayo at alanggang tipan, namibubu para kay kayot para karing sablang tao bangketo. Ipatawaran na rin kasalanan. Tapos nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ngayon, anak kami ay kupain, kamatayan at pangasuli ng may biye ng anak mo, darang miya kaya kayo ting tinapera ng biye, kaling kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalarian mo kaming matampang, talakad harapan mo ba sumuyo kaya ka. Papakumabaming pagamuhang, kaming asanang misulusulo, king katawan at daing Kristo, tipunan na kaming ating metong ng Espiritu Santo. Kanakan mi ay kupain, sa iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, man migalap ya kinlugod, nga meron kaya kami Papa Francisco, kaya kami Arsobispo Florentino, ding sa belang pari. Kanakan mula naman, ding kapatid mi pepaynawan at mananayin subling miye, ding sa belang mayawon na biye.
Ang tangapan mo, sana, king maligayang mong harapan, pakaluluman mo kengan. Gaman mo keng karapat dapat ing magkamit king biye alanganga, makayabin mo na Virgen Maria ay doon in Diyos. Sa nuseding apostol at ing sablamong santo at tinupad, king malmong kaburian kakabaning panahon, purian nakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami na at kaig pang may payan tutuga ko ng Espiritu Santo, pupurian nakat parangalan ng manggaman king alanganga, manalahin tangan kayong patamo ka rin amanong tiro na ning Ginoo. Ikapos mo kami, O Ginong King sablang marok at malagad mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, king kasapan king kakapakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, iligtas king sablang kaligaligan, kapag mananaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatang na Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo sinabi ka rin kayong apostol, yung kapayap malalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko biya ko kaya kayo. Namasa babaligdan, yung kaya kaming kasalanan, manalawan mo yung kasalpantayan, yung kaya kayong lesya, pamayapan may ang pambilugan, agpangking kaburian mo ikang mabibiya at magari, manggaman ng king alanganga. Amen. Yung kapayapan yung ginumanatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimorin. Pakitangyan, imikakan metong tamo, king kapayapan. Kapayapang kekongan,
Nyo'y kordero ng Diyos, miloko king kasalanan, niya tumapalad ring mayaws, king apuna na ning kordero. Ginoo ko matampang tanggap keka, dapat yakas may nga mano mo, kumayap na ko. Katawan ng Kristo. Amen. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsuka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo muwari, at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sanay paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Luklok tamo po sagli, kendi taka kapabalwan. Sa darating na ika-19 ng Oktobre, October 19, ay mag-uumpisa na ang ating novenaryo para sa kafiestahan ng Apo.
Mag-uumpisa po ang Chaplet of Mercy sa ganap na alas 4:30 ng hapon. Ang novena ay alas 5 at ang ating misa ay alas 5:30 ng hapon. Ang mga schedule ng ating novenaryo at mga misa pang fiesta ay nakapaskil sa harap ng ating simbahan. Sa mga gustong bumili ng kopya ng novenaryo ni Apo, ay makakabili po kayo sa ating opisina. Maraming salamat. Ating pong addition, kaya Domingo, adwa po yung misa. Misang alas 8 ning abak, itang dating sisimban nyo, ini po. Po itang gat panapon, itang 5:30. Kanyang nobena ita. Oh. So, kaya Domingo, adwa lang misa, abak alas 8, gat panapon, itang 5:30 mass. Kayang nobena. Salamat po. Manalahin tam. O Ginoo, mananasanang iti yung Kristiyo. So, paano kayang manatiling tapat keka? Turo nesa kaya kami ingdalan, painturo king biye alanganga. Amen. Hingin manatili kaya kayo. At keka ante mo rin. Bensanala kayo ng Diyos sa may payan tuto, ingig pa, anak, ating banal na Espiritu. Amen. Kapataring misa mi daon ni metaking kapayapan at kinlugod na ning ginutayan sa Kristo. Salamat, King Diyos. Mayapayabak po kayo.